Gisagara RIB yafunze umugabo n'umugore bakekwaho kwica abantu batatu bakabajugunya mu cyobo cy'umusarane. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umugabo witwa Ndayisaba Valence n'umugore witwa Imanishimwe Rebecca bakekwaho kugira uruhare mu kwica abantu batatu ndetse no gushinyagurira imibiri yabo. Aba bombi batawe muri yombi tariki ya 11/2026 murenge wa Mugonga mu karere ka Gisagara nyuma y'iperereza ryari rimaze igihe rikurikiranwa ku bantu bagiye baburirwa irengero muri ako gace. Mu bari baburiwe irengero harimo witwa Tuyizere Violette imyaka 30, Ndayisenga Alex imyaka 25 ndetse na Iradukunda Pacifique imyaka 21. Mu iperereza ryakozwe n'abagenzacyaha basatse akekwa ko hakorewe icyaha basanga mu cyobo cy'umusarane kiri mu rugo rwa Iradukunda Pacifique hari ibice by'imibiri y'abantu bitandukanye byari byajugunywe hagamijwe gusibanganya ibimenyetso. Ibyo bimenyetso byejejwe mu kigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bya Gihanga Rwanda Forensic Institute kugira ngo bifashe mu iperereza. Mu ibazwa rye Ndayisaba yemeye ko bimwe mu bice by'imibiri byabonetse ari bya murumuna we Ndayisenga Alex, avuga yuko amwishe mu mwaka wa 2021 amuziza yuko yari yagiranye imibonano mpuzabitsina n'umugore we. Yemeye kandi ko yishe Iradukunda Pacifique muri Mutarama 2026 ndetse na Tuyizere Violette muri Werurwe 2026. Iperereza kandi ryagaragaje yuko abombi bari abacuruzi b'ibiribwa bakaba barajyaga kugura umusaruro Ndayisenga yari yejeje. Bivuga yuko umugore wa Ndayisenga witwa Imanishimwe Rebecca ari we wabahamagaraga bagerewe maze akava aho ngaho akabasigira umugabo we agashyira mu bikorwa umugambi wo kubica, nyuma akabambura amafaranga agera ku 500 y'u Rwanda. Umugore kandi nawe yafashwe akurikiranywe gufatanyacyaha mu bwicanyi mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane neza ko bino byaha byakozwe. RIB kandi yashimiye abaturage n'abayobozi bo murenge wa Mugonga batanze amakuru afashije mu guta muri yombi abakekwa, inasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku gihe mu gihe babonye cyangwa se bakeka ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ngaye nguko rero iyi nkuru ikabereye mu karere ka Gisagara, nanjye nkorera subscribe nimba mbere geze kuri iyi sheni. Nge ndacyari Obinangini biteye news mu karere ka Gisagara. Obi Time News.